heng how ini avoina ga question turchu so a tir train top thleng enula ka duwa hey question thalom lu tuk mo mock test number 1 ani wangin kangen cheu a tir train top thleng enula chan in log wi karinga tiang question hi ni an lo zo trin mo exam vela eng exam poni se tiang question ni an lo zo trin chu wain a tir train top thleng enula. So hello guys, welcome to my YouTube channel Mizoram Education Hub. When I mock test set to 1 can starting of when I series can starting a series third can start on one when a question can solve hey and why I had kindly try to solve all the questions in your rough paper before the explanation. Rough copy am rough paper in bulada potula chuan amasa question ka mu cheunga video in low pause nga chuan video in pause nga chimizwa nang manin in solve potang in try potang in thiam lo chuan video in endonia explanation in low endonia. So tuna a target crack all government examinations Mizoram and Central. Mizoram Ponamile Central the po aniveka MSSSB Mizoram Police GK for MPSC GK for UPSC CSET MCS preliminary le hemi arithmetic le advanced mathematics hi apoimo reasoning tivel po general studies and current affairs hi poimo lutukta ti exam ver shimshuma SSC apo CGL CHSL CPO MTS stenographer JE IDM tivelan arithmetic maths le advanced maths chuan reasoning general studies and CA English po tiang subject shimshumi important lutukta chuan ka channel a hian video tam vedo I ka upload ve to so in lo check out te tuna question ka mudon chewa. First question yami mo Sweta starts walking from her office and walks 150 meters towards the south, then she turns right and walks 80 meters, and then she turns left and walks 60 meters. She finally turns left and walks 280 meters to reach a bank. What is the shortest distance between her office and the bank? Okay, ama sabara chuan I video hi pausula nang manin try tumrau mo try tumula in ti thelo chuan explanation hin lo en danya. So ma sabera enula tiang question ni break tumula mo omzia chu one by one in solve tumrau. Sweta starts walking from her office ania throw and walk 150 meters toward the south. Tian statula Sweta starts walking from her office and walks 150 meters towards the south. 150 meters toward the south omzia chu hemi a office nita se enrua hemi hi a office nita se south chuange tangan zia klonga hey north ania hey west ania hey south ania hey east ania tro. So enge kan tiang south kala 150 meters south heta na thlenga then she turns right thil pakhat ka shilang chautuna poimo lutuk mai distance type question anami thilia poimo lutuk north kan hoyani chuan kan right chu hemi hinia chuan kan left chu hemi hinita a east lama kan hoini chuan kan right chu anwai lama ni thina chuan left chu chung lama ni thina chuan south lama kan hoi hian kan left chu east ani deya chuan kan right hi west ani thin chu tiang bok chuan a top nan west lama kan hoyani chuan kan right hi north ani dei thina chuan kan left hi south ani thin. So tuna kan solvang hemi chu in thiam tonga office atangin meter za somnga south kal thro chuan enge in zia ta hian then she turns right anti omzia chu helam kan hoya south kan right khoya nge omdon helama omdon kan kut ading lam hi mo west lama omdon south kan hoi chuan south kan hoi chuan kan kut avei lam hi khoya nge omdon ti chuan east lama omdon ma seng khoya nge ani chu a turn right turn she turns right anti chuan helama kaldon ni chu. So tihiana kalanga chu enzat nge kaldon somriat meter somriat akal and she turns left and walks 60. Okay, left ajon tuna somriat akal to tro omle chu helama hoi chuan khoinge aveilam hi aveilam ani don chuan hi ading lam ani don. So turns left and walks 60 anti left chu helama hian 60 meter kala she finally turns left anwai lama a hoi chuan khoinge veilam helam hinia veilam chumo. So 280 meter kalta a avain 280 meter kalta a. So kan final part hiange what is the shortest distance between her office and the bank. Okay, tuna kan solvang kan question ju
kan answer chu tu na kan solve don chiat Pythagoras theorem in thiam ang hai ni ata chen okay kan solve ang shortest distance ti chuan angem zia heta tranghian hetilai thleng hi hemi shortest neighbor hemi mo a neighbor ania shortest distance nia okay tu na thil pahat kan ria thiam tur chumo en ro uluk dewen lo anula heta trang hian hetilai thleng hi enzat nge ti chuan enzat nge za som nga le hemi som ruk hi adigam in shetiam ka shilang cheu zale somnga chu heta tranghian hetilai thleng ni ta tro chan somruk chu heta tranghian hetilai thleng chu wangin somruk le zale somnga chu enzat nge zahni le somanita so hemi hi zahni le somani phot chuan heta tranghian hetilai thleng hi enzat nge ti chuan avain heta tranghian hetilai thleng hi zahni somri atania chuan heta tranga hetilai thleng hi somri atania so heta trang hian hetilai thleng hian zat nge ti chuan zahni somriat kan peyang so 200 in shetia mem so hemi 200 hi heta ka zia kanga chuan hemi 210 hi heta ka zia kang hei kan zonangai shortest distance ani tamo mi hemi point le hemi point in car mi distance hi shortest distance ania x angin ngai la hemi mo x angin ngai la tan Pythagoras theorem kan mangdon enge Pythagoras theorem chu tan a b le c angin ngai lok tai lamo ac square equals to ab square plus bc square hemi Pythagoras theorem upon ka explain to in shia theologian kami video kain invent don ya ac square kan shelo x square enta equals to ab square enge ab chu heta trang hian hetilai thleng hi enzat nge zahni le so manita square plus chuan heta trang hian on chu bc hi enzat nge ti chuan zahni square in shetiam tuna x hi square kan da sun chuan square root angin kan ziak nga 210 square plus 200 square thil bhaten shia thiamangai na 21 square chu zali le somli pakhat chuan 0 square chu on chu 0 hi voini kan ziakang plus 200 square chu singli ani thin ngatinge singli ajan chu 2 square chu 4 ania chuan 0 pani square chu 0 pali nia so x equals to nitama hemi tan square root chu anda x equals to kan belanga hemi zali somli pakhat le zali chu zariat somli pakhat nia chuan 0 pani okay tuna nge kan shia thiam enru zariat somli pakhat hi a square root ange enru 21 square 441 22 square 484 23 square 529 27 square 729 28 square 784 chuan 29 square chu 841 so hemi tian ante gan zia tai 841 square root chu 29 ania chuan hemi 0 pani hi ange square root ti chuan 0 pakhat so 29 into 10 chu zahni som kwa meter enge kan answer option no ma'am yes say option a is our correct answer means answer of the question so in shia jan atir train vai khat an leula chan in shia ma'am chan in la shia thiam le lo chuan min lo dm mai don ya tuna question number 2 hemi question hi solve tum photula in thailo chuan explanation video in lo en don ya okay so BODMAS hey BODMAS question ya BODMAS question ni ta tro enge ka solution ka bracket kan solve chim za off ane chim za d ane ya on division ya chim za multiplication chim za addition ya chon atopa subtraction okay hata ange kan ti masak berdon ti chuan enru tuna solve anglem 5 1/4 divided by 3 by 7 of bracket chung tuna nimin upon e BODMAS karon upload to BODMAS ahan chani mi question hi CGL 2016 a tier 2 on chu mains exam ahan ron zot to ron chuak to enge gan tiang 45 by 24 minus enge ka soitin ka bar hemi bar hi kan solve ma saber trin so hemi bar hi kan solve bar no enge 2 by 3 plus 5 by 6 of 2 by 5 heta han nge kan solve masang o hi kan solve masa chan chu o hi sang lu tuk hey dmas ipon o hi kan solve masa trin so 2 by 3 plus
5 by 6 of zia chu multiply ti na entry no hemi shiaula of khoya point mu chon a zia chu multiply tur of kan da sonanga chon multiply sign kan dang so 2 by 3 plus 5 into 2 chu 10 ania chon anwaya 6 into 5 chu 30 tuna LCM kan lang hemi 2 by 3 hi achunga le anwaya 10 in multiply ta ila apoilo tro so kan multiply thai 20 by 30 plus 10 by 30 tiananta ngadia kan multiply ti chon mo kan siam all samani hemi thilimo tuna LCM lak na boy thlak to don lo anwaya 30 panioma pakhat kan ziak trina anwaya in ang pani a oma wangin achunga mi hi kan direct thayam chu kan plus pop thai so 30 by 30 chu 1 om ziang shem hemi pum pui hi 1 male he tian 1 in shatia hemi thile solve vila 45 he break achunga 45 by 24 minus 1 hemi ante kan zia thai 45 by 24 minus 1 hi 24 hi hemi nan kan multiply nga chon 45 minus 24 by 24 chuan zat nge 21 by 24 mo hemi 21 by 24 hi hemi ai hian kan ziak thei to 21 by 24 chuan abak chuang ai as it is kan ziak ang 3 by 7 hata divide ania chuan hata 5 1 by 4 hemi thil cho hi bang to tuna 5 1 by 4 hi ange ti chuan 20 plus 1 by 4 achan ju hemi 5 le hemi 4 hi kan multiply train so 21 by 4 ania 5 1 by 4 ain 21 by 4 kan ziak thai divided by 3 by 7 chan of 21 by 24 in shatia mem so hemi 21 by 4 divided by 3 by 7 of 21 by 24 hi tunan solvang hemi hetang an zia ngo space om tolawa 21 by 4 divided by 3 by 7 of 21 by 24 okay tuna thil bhat divide nge kan solve masang of ti chuan of hi kan solve masang achan chu of hi divide masa on chu a om masa zo so 21 by 4 divided by 3 by 7 tuna of I na nge kan ti thin multiply sign kan da thin 21 by 24 okay chuan I cancel tu ro ma'am yes 3 8 zar chuan 7 3 zar 21 enge bang 21 by 4 abanga chuan 3 by 8 21 by 4 le 3 by 8 in kara divide oma khamithil kha 8 achunga kan ziak thina 3 nwaya kan ziak ka chuan divide sign ain multiply sign kan da thin tuna kat thei thilo mem yes anwaya 3 oma achunga 21 7 zar chuan thildang anwaya 4 oma achunga 8 om yes 4 true zar enge answer ti chun som pali hi kan answer option a omtro yes 14 is our answer ngei to ala hami question is SSC CGL 2016 tar 2 aron chuakta tro aron zota hemi question ni insult thailong ma tuna insult thaidan chiang lutu kringa tuna question number 3 kananga question number 3 chu reasoning mo SSC CGL ania 2020 nia tar 1 okay Canada le Ottawa tiang question a hian chuan hemi pair pakhatani ta tro hemi pair po hian chu tiang bok chon relation ane ngai don enge Canada le Ottawa relation kan ngei to photangai Ottawa hi enge ni thei enge niang le Canada nan ang relation nge ne yang le ti chuan a capital ania chu tiang bok chuan Cuba po hian capital ania capital kan answer nei don masabera Bern ti chuan Switzerland mo Switzerland capital ania Madrid hi ang capital nge ti chuan Spain ania Oslo hi ang capital nge ti chuan Norway ang an sem thin ti chuan Nobel Peace Prize an sema kan answer chu Havana question number 4 hemi in shia tangaya in break ang pakhat hemi hinia pakhat hemi hinia chuan pakhat hemi ju triangle section pathum kan nei so kan solve ma sakbar tu chu hemi section hi 1 triangle pakhat triangle pani chuan hemi pum pui alian hi pathum tro plus chiang dewen ro pakhat hemi hinia
pakhat hemi hi nia chuan pakhat hemi pum pui hi in retiam so pathum le pathum anzat paruk hemi section a hian pakhat chiam so 6 plus 1 tuna hemi section a han kan enang hemi hi ni ta pakhat he hi ni ta pahni chuan hemi hi pathum in mutra so paruk pakhat ple pathum chuan adang alo mem hemi lian do hi pakhat abak chu engma dangom to lo hemi chu triangle ani velo chan chu ai side pali nei dei don ai chuan ma so kan final answer chu 6131 paruk pasari som le pakhat som pakhat so 11 will be our answer kashil fia le lo kang chu voi khat chia hemi hi pakhatania hemi hi pahninia chuan hemi apum pui hi pathum hemi mo pathum chu tiang bok chuan anhuai mi hi hemi hi pakhatania hemi hi pahninia chuan pakhat chu hei hemi pum pui hi so paruk kan ziak chuan heta han chuan pakhat chiam chu wangin hei 1 kan ti chuan topa heta pakhat heta pahni chuan hemi hi pathum chu wain heta pathum kan ti chuan atopa lian beri hei heta mi lian pui hemi hi 1 heta kan ti so 6 plus 1 7 7 plus 3 10 and 10 plus 1 anzat nge hei 11 hemi hi dictionary ya entin nge eng order a nge om thin ti chuan abc kan thiam veka tan kan check anga to chu om vek to oma chuan to om apathum nai kan check ang pp hei pp l g m anita tro enge abc d e f g om za chu 4 h i j k l hei 3 l m hei 5 o p p chu pani om chumi wangjan hemi pani kan zonga hemi le hemi o le p adot 2 adot chi hi hei adot thi kan enang o le p nia so 1 ania nga chuan 2 43512 omem 43512 hei 4 hi answer tuna question number 6 9 jalebi angdaw hi @ ania 114 ania dollar sign ania 19 ania person ania 5 h ania so 21 okay enge inzia hemi @ addition okay 9 plus 114 ania dollar sign hi nge hey division ania so divide 19 chuan person sign hi nge person sign chu multiplication 5 h hi nge h hi subtraction so minus 21 board mass ani le maila mai board mass kan mang ta hian enge kan ti ma sak berang division 19 table 114 omem 120 thleng chu table in thiamangai ni anzat nge ni don 19 6 114 ania so 9 plus 6 into 5 minus 21 tuna plus nge multiply nge minus enge multiply achan chu board ma sa multiply addition le subtraction 9 asang jok kan chok ma sa jok train kan solve ma sa jok train so 30 minus 21 chun plus okay 30 plus 9 39 ania 39 train 21 pe chu anzat nge som pariat so 18 will be our answer hemi embedded angkho shane ta hemi thil hi hemi pali han kan check angai khoyange aru kina om chu a hidden ta mo a hidden ta ji kan zanangai hey rotation is not allowed in tin question a chu ti hian ani chuan a diagram option a po tiang hian om tur atung zongin a omangai so heta chuan tung lawa heta po a omlo heta po omlo chuan si hi dikem a diklawa chen chu dian atung zongin a omlo ading lo vertical an lo mo hemi thil hi he ta hian min muam hei hetilai hi so D will be our answer question number 8 ahian 23 le okay 23 nia 531 27 hi angeni don tiang question ahian masabera chon square le cube hi kan thua karon strike masaber turanio kati tak 23 square chu zat nge 529 27 square chu zat nge 729 adikam
529 le 729 ania masing heta hanjon 531 india 531 india so kei manin kan check angai 529 na enzat nge kan beljuan 531 ni don ti chon plus 2 kan beljuan 531 an thina chutiang bok chon 729 han plus 2 belila 731 ania option yes kan answer ni mailom tiang han ni thin question tam tak chu hit and trial po in ti ngai dona hit and trial hey trigonometry le geometry vel han nuam lut tukring hit and trial value kan put a 1 theta 45 30 60 akin ashil vek ang cholunga ra sumo tikhan zir zelula concept clear char ro hemi hi ange odd one out anita in ang pathum ania chon hemi pali han pakhat in ang lo oma chu ange myology is the study of muscle anita mo human body ya dermatology chu study of skin anita ophthalmology hi study of human eye anita on chu eye lampang anita mo masing ecology hi ni velo ecology is the study of environment mo environment ani vain hi adang hemi a odd ber ecology ti ju mishing taksa om velo maseng muscle le skin le mit hi chu mishing taksa oma so kan answer chu ecology tuna hemi in a triangle ABC alright in a triangle ABC A B and C so if D and E are the point on the sides A and B respectively such that DE and BC are parallel in muamai DC and BC are parallel in dichon heta D omanga heta E omanga injetiam chon DE hi hey hemi BC nen a parallel tunanga enzia AD is x ania chon DB khinge or DB is x minus 2 AE is x plus 2 and EC x minus 1 hemi hinta dra find the value of x sin t eng ma kan ti ngai lo ta hen Thales theorem point thiam tonga ma khan in ziranga mo Thales theorem chu ti hian an rina in la rianga Thales theorem BPT theorem ti vel ma khami theorem kha kan solve mine ti hian kan ti thina AD by DB equals to AE by EC ange achan ju ngai to la hemi le hemi 2 by 5 ani chuan hemi le hemi po hi 2 by 5 ani thin achan ju ain parallel lom in parallel lo seng hemi line hi ti hian om data seng chuan 2 by 5 le 2 by 5 kan ti don lo ma seng hemi thili ain parallel la and then hemi line hi heta han lo in ziak tai la chuan 7 by 5 ani chuan helam po 7 by 5 ani don mo chitiang chuan so initiate thiam tur chu hemi by hemi chu hemi by hemi initiate tur A by B equals to x by y ani thin so hemi thili heta kan apply yang AD chu ange x by DB chu ange x minus 2 AE chu ange x plus 2 nia chon EC ange x minus 1 tuna ange kan ti don engwak ma ti don lowe kan cross multiply yang x hemi thili heta ron chaunga equals to x minus 2 le x plus 2 okay x into x to x square minus x into 1 to x equals to x into x to x square nia hemi formula a plus b le a minus b formula to a square minus b square eta so x square minus 4 chon lelam x square kan cancel de chon minus po lelam ama so kan final answer chu x equals to 4 initiate thiam lo chon hemi thili initiate thiam lo mai thenga hemi thili mo entin nge hemi kan solve hemi thili an tinga kan solve ka shilang chu x ania x minus 1 equals to x minus 2 chon x plus 2 tro hemi identity initiate tangai a minus b le a plus b kan multiply chon a square minus b square engine hemi chu initiate tangai initiate lo pon poi chuang lo mo hei ti hian kan ti thei thowa hemi chu kan solve anga x into x to x square nia minus x into 1 to x so hemi x le hemi kan multiply x into x
x square ania chon hemi x le hemi 2 kan multiply plus 2x tuna hemi minus 2 le hemi x kan multiply minus 2x ania chon hemi minus 2 le hemi plus 2 kan multiply minus 2 into plus 2 chu minus 4 so plus 2x le minus 2x kan cancel thai enge bang hey x square minus 4 bang right a chon left a chon x square minus x om left a po x square oma dinglama po x square oma kan cancel thai left a minus oma right a po minus oma so enge bang x equals to 4 kasoi to ho irshi athiam lo chuan en le tula video hi play leula chuta po en la shi athiam lo chun amilo dm mai don ne amo I whatsapp a han group oma chuta chun milo zot mai don ne okay voina tan he tizong hi an tiri ve photila achan chu I video a sei lutuk chuan mi tam takin an endu ngai lo ha chu vain ka next video ain lo en lenga ka continue le ang khoshan chun ka continuation video ami tur khoshan te kan mu ve phot chaunga tiang te kan solve lenga mo in shi atiam chu hemi khoshan ni trick ka shilang cheu in dam cheu in theng lawang hemi khoshan ni mo dice ang khoshan te ka lo shilanga hemi Venn diagram khoshan ni hemi poi kan solve ang mo hei tiang te solve te kan tu manga lily 116 ania lotus 174 ania tulip enzat nge tiang veli mo kan solve anga blood relation quotient te kan solve anga hemi order type quotient nia ama sabera nge kan ti thin chona top thlang antinan zinga kan thawa skula kan kala kan hoa chimiza chote ne ya thil te kan ne ya khatiang vel khai ta ba chana me series complete turte nia na nakina hemi po matrix type quotient nia trigonometry te time and work tit po kan solve vekang no pakhatte te an solve zo vekang maximum thiam vekang chu hain a video hi te train top thleng en turin kan en vek chawa so ole ani thank you all to